Saat ne iş oldu? Göreyinç. Bir geçeyim var. Yok. Sekreter kamba. This. This boş. Geçeyim. Ne oldu? Tak. Şirkette Kopenhagen'ç. Tak. Var mı ki? Yo ama tabak da yok. Tak. Bulmaya bakayım. Tak. Tak. Tak söyleyeyim oldum. Hemen alayım. Bu nasıl bak. Osundayım. Tak. Untuk mentinggiin. İlk mentinggiin alayım. Tak. Sırdım onu. Teşekkür. Tamam kim yaptım? Mektep kaçtaydı? Yo ama canına asal vereceğiydi. Tak varayım. Test yürüyün. Yo ama maşine orada biz nereden yürüyün? Yo ama ya çığır. Keşke birinci sabah kandaydı. Tabii vay bile. Tabii daha Allah'a krema yay bile. Zaten dolmuşsa. Kolayım diye. Hımm kış. Ay zaten ne yapacağız da dur. Aşağı geldim mi? Nerede? İşimiz olan mıntıng'a geldim bu. Zaten 2.000 tenge. 2.000 tenge biliyorsun mu? 50.000 tenge. Ne 2.000 tenge? Koyun. Olsun zaten. Ama. Cugurun. Kararayın. Ay ayağım. Yo maya cugurun. Kaçta etmeyin kızım. Yomayım. Ruski kızım. Yoma. Barın belirsiz. Salamatçı ağay kırsan babama. Kayda жүрсің? Sağınç babam bilirsin mi? Ağay yoktap kapın. Otur. Kalaysın. Жақсы. Так ağay ne yazamız? Ağay. Ne? Dapterim kapıya büyüge var geleyim. Ağay geldim. Все. Otur. Так балалар. Ертең айнаны ской клёнкалауға 2.000 теңгеден әкелеміз. Ағай.
Sizler bizge bilim berесizmi? Или акча аласыздармы? Аны заттан алмайды ғой, yes. Yes, ғой. Так, ағай. Бастайық. Жазыңдар. Қараша аяғынан 16. Ne dikkin ay? Жазыңдар. Табиғат. Біздің анамыз. Жер ана біздің панамыз. Болды, әкеліңдер. Строчка қой. Так. Қой. Не аяғың дірілдеп тұр? Нет. Болды. Так, ағай болды ма? 5 болыпты. Так, кейінгі сабақ қандай? Бүгін балалар бір сабақ болады. Неге десе қалған апайлар олар қыдыруға шетелге емес, енді мына жерде тұрған Самарқанд қаласына кетіп. Тарих бүгін болмайды. Үйге қайта беріп па? Қайтыңдар үйге. Ой, кешір. Жолға сыймай жүрсің ба? Сенен кешірім сұрағын, әдейі соқпадым. Не дірілдеп тұрсың? Паразың бар ма? Бар. Жүр. Так, не? Балана, сен мен соқтың. Мен сенен кешірім сұрағымға әдейілеп соқпадым ғой. Маған бар, в общем, маған 5 теңге қойып бересің, болмаса кешірмеймін. Ренжитін қыздың ба? Не еді? Удар. 5000 теңге или 10 мың. Менің ойнаспақсың ба? Мұрным. Әлі көресің ғой сен. Так, үйге қайтуым керек. Ана қуама. Ё-моё, ұрса береді әкең. Ұрса береді. Так, үйге қайтуым керек.